Pamirsa, Bali Kantun Ngemo predikat Provinsi Sanis Satinut ngelaksanayang protokol kesehatan pini becik utawi zona hijau kantos langkungan siedase siki persen. Persentase anutin prokes, inggian ngangge masker, miwah nyaga jarak, tur nambakin pupulan krame, kuningin langkungan ring siedase 7%, nincap saking awu kunilintang. Anut ring data pinih anyar periode tanggal 21 November kantos 5 Desember kauningin wenten langkungan ayu terdiri krama Bali sani kaselehin ring pemargin prokes ipun genah anggen jelehin inucap wedar ring sia kabupaten kota antuk 54 kecamatan miwah sama 14 kelurahan desa antuk langkungan satak tali genah krama ngelaksanayang hasilnya nih kauningin satinut krama antuk ngangge masker ring kabupaten kota kantos sia dase kutus 0,07%. Nincap yening saihang ring awu kunelintang inggih punika siada 6,15%. Disiplin ngangge masker pinih ageng wenten ring Denpasar antuk persentase siada sesil, 0,6%. Raris sani pinih sor wenten ring Tabanan antuk persentase siada 6,3%. Asa punika taler ring sajerning satinut krama antuk nyaga jarak miwah ngirangin mapupul ring sia kabupaten kota kauningin kantos siada 6,36%. Persentase inucap taler kauningin nincap saihang ring wuku sadurung nyane inggih punika siada 3,34%. Disiplin pinih ageng rahu saking Denpasar antuk siada sesil, 53%. Raris pinih sor wenten ring Tabanan antuk siada 0,07%. Dewi Bali Pos Nguningayang.